آسودگی. که امروز تاجیکستان طول 13 ساله است که استقلالیت دولتی خود را پس سر نموده ایستاده است و با یک دستاوردهای خیلی هم بزرگ نایل گردید. نخستین پرواز در مسیر دوشنبه رشت، شماره پروازهای داخلی زیاد می‌گردند. امروز خرسندی و شادی ساکن ناحیه رشت را حد و کنار نیست. مژده فصل بهار، بیدارشوی طبیعت و آغاز موسم نو کشت، آمادگی‌ها به جشن بزرگ اجدادی نوروز بین‌المللی. رویدن گل‌های قاقوف، بایچچک و سیاهگوش از آمدن بهار و نوروز مژده می‌دهند. با آب شدن برف، معتدل شدن حرارت خاک، اولین شده این گل‌های زیبای بهاری در تل و تپه‌های حدود ناحیه خراسان می‌رویند. وسعت تدبیرهای آبادانی در شهر ترسونزاده، بنیاد 459 انشاءات گوناگون تعیینات و تامین ساکنان با کار دائمی. جلب نورسان به مرکز انکشاف کودکان زمینه به رشد ذهنی و تقویت دانش. در ناحیه باباجان غفورov در نزد 63 مؤسسه تعلیمی مرکز انکشاف کودکان تشکیل شده است. کودکانی که به مرکز انکشاف کودک آمده فعالیت میبرند، آنها علکه آماده‌اند به صنف یک. از دیگر کودکان بسیار فرق میکنند. انشاءات نو تمام در حال بیرونشوی در ناحیه دیوشتی. در بنیاد هر انشاءات زحمت و مبلغ زیاد صرف می شود. حالت همون گونه است. تغییرات به عمل نآمده. چرا آنها پورا بنیاد نمی شوند؟ پیگیری طرز حیات سالم و رعایت درست قاعده‌های گیگینی کفیل سالمی و زندگی با سعادت. توصیه متخصصان ساحه طب. کودکان باید هنگام سلفه، عطسه زنی، حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مانداری، درد گلو حتما به دکتر عائلوی مراجعت کنند. استقلال دولتی شاهسلطان دولتداری است و آن با پایداری صلح و آرامی و وحدت ملی تحکیم می‌یابد. محض دوران صاحب استقلالی کشور جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیک را با اهل عالم چون ملت صاحب تمدن، صاحب زبان، صاحب فرهنگ و وحدت آفر معرفی نمود. این ارزش‌های مقدس را محبت صمیمانه و خدمت صداقتمندانه می‌تواند استوار نگه دارد. گزارش منوچهر علیزاده. متخصصان سمت روانشناسی و سیاستشناسی بر آن عقیده‌اند که زمان معاصر را نباید تنها از شبکه‌های اجتماعی دید و بها داد، بلکه باید با چشم سر و مهمتر از همه با عقل شناخت و بهاگذاری نمود. آنی که ما ملت تاجیک در آغاز سالهای 90 از مرحله‌های نهایی نابودی رهایی یافتیم، حقیقت حال است و آنی که دوباره برقرار نمودن دولت و اعمار آن در تاریخ انسانیت نه به همه ملت‌ها و راهبرانش میسر گشته است، این نیز حقیقت بحث ناپذیر است. واقعا این حقیقت بحث ناپذیر است، زیرا در درازای تاریخ بشر دستیابی به استقلال و وحدت بس شد، ولی در این زمینه خاتمه بخشیدن به جنگ و نزاع‌ها برای سرانی که خوب دولت‌ها کاری سهل و آسان نبود و همین یک ابزار بسیار پیچیده، ابزار مرکب و حساس نیز در آخر عصر 20 و خوب تقدیر و به فضای دولت و دولتداری ملت تاجیک نیز خوب روبرو گردید و خوشبختانه در این مرحله بسیار حساس و مرکب ما توانستیم که صاحب دولت ملی، صاحب صلح، صاحب استقلال دولتی گردیم و همین دستیابی به استقلال دولتی محض با کوشش و تلاش ها، با اهتمام و با افکار سازنده و فعالیت بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوندی ناگسستنی دارد. سالهای اول استقلال دولتی سالهای بسیار دشوار و تقدیرساز بودند. مردم تاجیک گیج و مبهود بین بودن و نبودن قرار داشت. امروزها ما آن سالهای وزنین چون بار عالم را گاه مثل کابوس یعنی خواب مدهیش یاد می‌آوریم، ولی آن نه خواب بلکه حقیقت بود. یک بیان داریم سالهای اولی صاحب استقلالی را، چون که سالهای اولی صاحب استقلالی نه که امتحان سنگینه که ملت تاجیک را بار دیگر برای دولت سازی و آفریدن صلح و وحدت بار دیگر واگذار کرد. به تقدیر ملت تاجیک آمدن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، یعنی که امروز تاجیکستان طول 13 ساله است که استقلالیت دولتی خود را پس سر نموده ایستاده است و با یک دستاوردهای خیلی هم بزرگ نایل گردید. شب‌های سرد سیاه صبح سفید هم دارند و این یگانه امید سپید نجات بخش در سیما و کار و پیکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ملت تاجیک معین و نصیب گشت. پیشوای ملت از حد آخرین تصویر تلخ بودن که آن طرف پراکندگی و نیستشوی ملت بود
ما را به روزهای آسایش و آبادی رساند. ملت تاجیک را به جهان شناساند و درهای بسته بر روی تاجیکستان باز شد. این است خدمت شایسته، صداقت و محبت صمیمانه نسبت وطن که نه در زبان بلکه در عمل است. فیلسوف و عالم مشهور مارک سیسرون در مورد محبت نسبت به وطن می‌فرمایند: برای انسان در مقام اول باید وطن و والدین باشد، بعداً تمام ارزش‌های دیگر. ببینید این عالم اینجا اول وطن گفتند. البته در یک مقام الزینه با والدان، ولی اول وطن را آوردند. زیرا والدان نیز زاده و پرورده وطنند و اگر در میهن نبض آرام نباشد، باشندگان آن نیز آسوده زیستن نمیتوانند. در مورد محبت به وطن شاعر چی خوب فرموده است که میگوید: ای وطن، خاکیم و خاک رهی تو، سایه پشت سری تو، همه زندگی ما یک غزل از دفتر تو. منوشیر علیزاده، زینالدین جبار، اخبار. بعد از 33 سال با دستگیری و راهنمایی‌های президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин парвоз дар масири Душанбе-Рашт-Душанбе анҷом дода шуд. ҳавопаймои Ан-28 имконият дорад ки дар як ҳафта 3 маротиба ба сокинону сайёҳони дохилию хориҷӣ хизматрасонӣ намояд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. нархи чипта барои як нафар мусофир 300 сомонӣ муайян гардидааст. тартиби хизматрасонӣ аз харидории чипта ва ба қайдгирии мусофирон дар фурудгоҳ оғоз гардида, барои анҷоми парвози бехатару бароҳат ҳавонавардони дорои донишу таҷрибаи баланддошта ҷалб карда мешаванд. кормандони ширкати ҳавопаймоии Tojic Air бо истифода аз имконоти мавҷуда метавонанд дар як ҳафта 3 маротиба парвозҳоро дар масири Душанбе-Рашт-Душанбе анҷом диҳанд. агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати ҳавопаймоии Tojic Air бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматрасониҳоро баҳри рушди минбаъдаи соҳаи нақлиёти ҳавоӣ беҳтар гардонида, доираи парвозҳоро ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ марҳила ба марҳила васеъ мегардонанд. давоми соли 2025 сеюмин хатсайри ҳавоӣ парвози худро дар масири Душанбе-Рашт-Душанбе баъд аз 33 соли танаффус дубора анҷом дод. ҳавопаймои Ан-28 аз як тараф имкон дорад ки ба 17 мусофир хизмат расонад. агарчи ин ҳавопаймо дар назар хурд тобад ҳам, вале пас аз парвоз ҳар як нафар шоҳиди манзараҳои зебою дилфиреби Тоҷикистон мегардад. парвоз дар масири Душанбе-Рашт-Душанбе дар 35 дақиқа анҷом ёфт. дар фурудгоҳи ноҳияи Рашт намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, сокинону ҷавонон ва аҳли фарҳанг аввалин мусофирони хатсайри Душанбе-Раштро бо хушнудӣ истиқбол гирифтанд. роҳҳои дур аз қадамҳои нахустин оғоз меёбанд. бошад ки ин қадамҳо ба мардуми ноҳияи Рашт қадамҳое ки аз ҷониби ширкати Tojic Air имрӯз ин иқдомро пеша гирифтаанд ва ин қадамҳо ба мардуми мо шодию фараҳ биёрад. имрӯз хурсандию шодии сокинони ноҳияи Раштро ҳадду канор нест, зеро маҳз истиқлолияти комили кишвари азизамон ки тавассути заҳматҳои хастанопазири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омадааст. имрӯз дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизи мо корҳои ободонию созандагӣ вусъат доранд. баъди 33 сол барои сокинони ноҳияи Рашт бори дигар муяссар гардид ки бо дастгирӣ ва ғамхориҳои беназири пешвои муъаззами миллатамон хатсайри ҳавоӣ кушода шавад ва ин хатсайри ҳавоӣ ки имрӯз нахустин парвози худро анҷом дод барои сокинони ноҳияи Рашт беҳад хурсандӣ, беҳаду канорро ба бор овард ва мо итминони комил дорем ки тамоми соҳаҳо мин баъд дар ин минтақа рушд меёбанд, бахусус соҳаи сайёҳӣ ки барои рафтуомади меҳмонон бештар ин хатсайри ҳавоӣ мусоидат мекунад. шуруъ аз моҳи октябри соли 2024 то имрӯз бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии Tojic Air нахустин парвозҳои дохилӣ дар масири Душанбе-Хоруғ-Душанбе, Душанбе-Кӯлоб-Душанбе, Душанбе-Панҷакент-Душанбе ва Душанбе-Рашт-Душанбе анҷом дода шуд ва ин тадбир боз идома дорад.
ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр дар оянда тасмим гирифтааст ки парвозҳои маҳаллиро дар масири душанбе лахш, душанбе ишкошим, душанбе ванҷ, душанбе рӯшон ва душанбе айнӣ ки қаблан анҷом дода мешуданд бо истифода аз имконоти мавҷуда барқарор намояд. дар шаҳри кувайт ҷаласаи чоруми комиссияи байниҳукуматии тоҷикистон ва кувайт оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ баргузор гардид. дар ҷаласа дурнамои ҳамкорӣ минбаъда мушаххас гардида вобаста ба ин ҷонибҳо ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарони ҳарду давлат лоиҳаи харитаи роҳро оид ба боз ҳам густариш додани ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузориву сайёҳӣ муҳокима ва мувофиқа намуданд. аз ҷониби тоҷикистон барои ҷалби сармоягузории мустақими кувайтӣ ба соҳаҳои саноат аз ҷумла истихроҷи насоҷӣ ва масолиҳи сохтмонӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, нақлиёт, авиатсияи гражданӣ, сайёҳӣ, маориф ва варзиш пешниҳодҳои мушаххас манзур гардид. ҷониби тоҷикистон пешниҳод намуд ки барои дастгирии лоиҳаҳои бузурги сармоягузорӣ бунёди муштараки сармоягузории Тоҷикистон-Кувайт таъсис дода шавад. ҷониби Кувайт дар ҷавоб ба дархосту пешниҳодҳои Тоҷикистон изҳор дошт ки ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун шарики боэътимод арзёбӣ карда дархосту пешниҳодҳои номбурдаро ҳаматарафа дастгирӣ менамояд. бо қаноатмандӣ иброз гардид ки то имрӯз фонди кувайтии рушди иқтисодиёти араб барои маблағгузории лоиҳаҳо дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика, ирригатсия ва инфрасохтори Тоҷикистон тақрибан $200 миллион ҷудо намуд. дар рафти ҷаласа тарафҳо амалӣ шудани хатсайрҳои мустақим ва афзоиши мусофиркашониро байни шаҳрҳои Душанбе ва Кувайт ба хушнудӣ пазируфта, роҳҳои рушди мебаъдаи ҳамкории ду давлатро дар соҳаи авиатсияи гражданӣ мушаххас намуданд. ҷониби Тоҷикистон дархост намуд ки бо ҷалби сармоягузории кувайтӣ ширкатҳои ҳавоии муштарак таъсис дода шуда инфрасохтори авиатсионӣ сохта ё азнавсозӣ гардад. ҳамзамон масъалаи кушодани хатсайри мустақими ширкати Кувайт Airways баррасӣ гардид. аз натиҷаи ҷаласа протоколи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Кувайт оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ба имзо расонида шуд. дар анҷоми ҷаласаи комиссия тарафҳо тасмими ҷиддии худро барои боз ҳам густариш додани ҳамкории мутақобилан судманд байни ҳарду давлат баён намуданд. зимни вохӯриҳо масъалаи ҷалби сармоя ба соҳаҳои афзалиятноки мамлакат, рушди тиҷорату саноат, таҳкими ҳамкорӣ дар бахши авиатсия ва маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузории муштарак муҳокима шуд. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. муфассал дар гузориши Иброҳим Нарзуллозода. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода ҷаласаи навбатии комиссияи марказӣ баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаи ба қайдгирии рӯйхати номзадҳо аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҳизби демократи Тоҷикистон, ҳизби коммунистии Тоҷикистон, ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон, ҳизби аграрии Тоҷикистон ва ҳизби социалистии Тоҷикистон ба вакилии маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявии интихобот баррасӣ гардид. дар марҳалаи пешбарӣ ба ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявии интихобот аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ 70 нафар номзад пешбарӣ гардида буд. комиссияи марказӣ мувофиқати номзадҳои пешбарӣ гардидаро ба талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дод. бо қарори дахлдори комиссия рӯйхати номзадҳои ҳизбҳои сиёсии болозикр ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявии интихобот тасдиқ гардид. ҳамин тариқ аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 28 номзад, ҳизби демократи Тоҷикистон 3 номзад, ҳизби коммунистии Тоҷикистон 5 номзад, ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон 13 номзад, ҳизби аграрии Тоҷикистон 13 номзад ва ҳизби социалистии Тоҷикистон 6 номзад дар маҷмӯъ 68 номзад ба қайд гирифта шуданд. ҳизбҳои сиёсӣ баъд аз ба қайдгирӣ ҳуқуқ доранд ташвиқоти пеш аз интихоботии худро оғоз намоянд. ташвиқоти пеш аз интихоботӣ баъди ба қайдгирӣ оғоз гардида як рӯз пеш аз интихобот қатъ мегардад. комиссияи марказӣ инчунин дар бораи ба қайдгирии ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ аз ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил, дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқҳои инсонӣ, созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай қарор қабул намуд.
ҳамчунин байни ҳизбҳои сиёсӣ дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иштироккунанда бо мақсади эҳтироми ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон, риояи сатҳи баланди фарҳанги сиёсӣ ва маърифати интихоботӣ, эҳтиром гузоштан ба ҳуқуқи интихоботии дигар субъектони раванди интихобот дар ҷараёни ташвиқоти пеш аз интихоботӣ, суистифода накардан аз озодии воситаҳои ахбори омма, риояи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, созиш вобаста ба гузаронидани ташвиқоти пеш аз интихоботӣ дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 2 марти соли 2025 ба имзо расонида шуд. корҳои омодагӣ барои дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор намудани интихоботи давати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ идома доранд. имрӯзҳо дар шаҳри Хуҷанд дар робита ба баргузории интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар ҳамаи ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ тадбирҳои омодагӣ идома дорад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобуҷо. дар шаҳри Хуҷанд барои баргузор намудани интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ 67 участкаи интихоботӣ ташкил карда шудааст. имрӯзҳо дар ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ омодагӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ ки 2 марти соли 2025 баргузор мегардад бо низоми муайян идома дорад. طبق معلومات تا امروز رویخط انتخاب کنندگان پرره تهیه و در همه участкаҳо مطابق به مقررات کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان شرایط مساعد آوازدهی فراهم آورده شده است. تأمین участкаҳо با کابینه‌های آوازدهی، قطی‌های مخصوص و دستورالعمل و دیگر حجت‌های لازمی از جمله تدبیرهایی است که در دایره آمادگی به این معرکه مهم سیاسی عملی گردیدند. همزمان در همه участкаҳои انتخاباتی خانه مادر و کودک و نقطه‌های طبی تشکیل کرده شده است. در شهر خوجند انتخاب کنندگان 117350 نفر میباشند. از اینها 1429 نفر باری اول آواز میدهند و در شهر خوجند 67 участка تشکیل کرده شده است. از طرف کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی برای همه участкаҳо دستورالعمل‌ها آیدی گذاران انتخابات دسترس کرده شده است. در участки интихоботии рақами 38 خانه مادر و کودک و بنگاه طبی تشکیل کرده شده پررو آماده می باشد. فراهم بودن شرایط و فضای مساعد سیاسی و انتخاباتی در شهر خوجند از آن شهادت می‌دهد که مسئولان حوزه و участкаҳои انتخاباتی به این معرکه مهم سیاسی همه‌جانبه آمادگی دیدند. در رابطه با برگزاری روز انتخابات و ماهیت این معرکه مهم سیاسی در کوچه و خیابان‌های شهر شعار و آویزه‌ها نیز نصب کرده شده است. اصلاً انجام این کار به آن خاطر است که مردم از روز برگزاری انتخابات آگاه شود. نصب گردیدن بسیار شعار و آویزه‌ها در گرد و اطراف شهر خوجند این هم باز هم اشتراکی یعنی شهروندان شهر خوجند در معرکه انتخاباتی فعال می‌گردند. انتخاب کنندگان علکه می‌دانند که 2 مارت سال روان روز انتخابات دعوت نوی وکیلان و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق است. آنها یکدلانه در این معرکه مهم سیاسی اشتراک می‌کنند، زیرا انتخابات شکل عالی اظهار اراده خلق است. خلق چون سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی در انتخابات اراده خود را به واسطه اظهار می‌کند. یادآور می‌شویم که هر شهروندی که سنش به 18 رسیده است حقوقی در انتخابات اشتراک کردن را دارد. در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان همایش جوانان تحت عنوان سیاست روی آوردن به جوانان هدف برنامه‌ای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار گردید. گزارش در این خصوص. дар чоравини масъулони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ, аъзоёни ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилотии ҳудуди ноҳия ва фаъолон аз кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ иштирок доштанд. зикр шуд ки дар заминаи татбиқи сиёсати муваффақи ҳукумати мамлакат барои ҷавонон тамоми шароиту имкониятҳои муосири омӯзиши касбу ҳунар ва кору фаъолият фароҳам оварда шуд. таъкид
гардид ки масъалаи ҷавонон ва дастгирии ҳамаҷонибаи онҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази фаъолияти ҳизби халқии демократии тоҷикистон қарор дорад. воқеан ҳам нақш ва ҷойгоҳи ҷавонон дар таҳкими арзишҳои миллӣ, суннатҳои ниёгон, арзгузорӣ ба таъриху тамаддун ва фарҳанги волои миллат, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ назаррас мебошад ва фаъолияти чашмраси онҳо дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла сиёсат, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва дигар самтҳо ба мушоҳида мерасад. таъкид гардид ки дар замони мураккаби ҷаҳонишавӣ ва бархурди манфиатҳо хатарҳои зиёде ба давлатҳои олам таҳдид мекунанд. бо ин назардошт насли имрӯзи ҷомеаи тоҷикистон бахусус ҷавононро зарур аст ки аз решаҳои тамаддуни бостонӣ, забону фарҳанги миллӣ ва оинҳои давлатдории ниёгони худ огоҳ бошанду вобаста ба дигаргуниву таҳаввулоти ҷаҳони муосиру зудтағйирёбанда барои устуворию пойдевории давлатдории навин ва арзишҳои фарҳангиву андешаи миллӣ саю талош варзанд. дар шароити басо мураккабу печидаи ҷаҳони муосир ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои он вазифаи ҷонӣ, масъулияти виҷдонӣ ва қарзи имонии ҳар як фарди бонангу номуси мамлакат мебошад. дар охири ҳамоиш ба як гурӯҳ ҷавонон ки аъзои ҳизби халқии демократии тоҷикистон гаштанд шаҳодатномаҳои ҳизбӣ супорида шуд. рӯидани гулҳои зебо дар талу теппаҳо аз наздик шудани баҳору наврӯз муждаросонӣ карда бо эҳёи фараҳу шодмонӣ мардумро барои омодагӣ ба оғози мавсими нави киштукор ва анҷоми тозакориҳо ки аз суннатҳои писандидаи аҷдодуни мо дар ин фасл ба ҳисоб меравад роҳнамоӣ мекунад. ҳамкоронамон исмоили соҳибназариён ва мусои нурмуҳаммад ба мушоҳида ва сабти гулҳои наврӯсаи даштӣ аз баҳору наврӯз мужда мерасонанд. дароз шудани рӯзҳо, оҳиста оҳиста баланд шудани ҳарорати ҳавову об шудани барф дар талу теппа ва водиҳо, нағмасароии мурғони хушилҳом, бедории табиату рӯидани аввалин гулҳои баҳорӣ ба монанди қоқуф, сияҳгӯш ва баҳман ки бо номҳои бойчечак ва гули тағорашиканак дар байни мардум маъмул аст, аз заволи фасли дай ва наздик шудани баҳори гулбасару наврӯзи оламафрӯз муждарасонӣ мекунад. наврӯз ки ҳамчун ҷашни аввали сол аз ниёгони соҳибтамаддуну бофарҳанги бостони мо аз насл ба насл ба мерос меояд, табиати ватани азизамон низ ба истиқболи он қабои хеш дигар карда сабзу муаттару гулпӯш мегардад. рӯидани гулҳои қоқуф, бойчечак ва сияҳгӯш аз омадани баҳору наврӯз мужда медиҳанд. бо об шудани барф, мӯътадил шудани ҳарорати хок, аввалин шуда ин гулҳои зебои баҳорӣ дар талу теппаҳои ҳудуди ноҳияи Хуросон мерӯянд ва ҷавонону наврасон аз ин гулҳо чида бо гулдастаҳо ба мардумон муждагонӣ мерасонанд ки омади баҳору наврӯз наздик аст. ҷашни наврӯз ки ба табиат рабт дорад, дигаргуншавии он, бедории табиат мардумро ба оғози кишту кор, марҳилаи нави рӯзгордорӣ роҳнамоӣ менамояд ва миллати тоҷик ҷашни наврӯзро бо тамоми анъанаҳои хосаш таҷлил менамояд ва бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат ҷашни наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифт. акнун наврӯзро дар дигар давлатҳо низ бо расму оинҳои тоҷикона истиқбол менамоянд. тоҷикистон воқеан ватани наврӯз аст, зеро баъд аз ҷашни садда гулҳои наврӯзӣ, гулҳои баҳорӣ мерӯянд ки зебогӣ, нафосат ва таровати наврӯзро бозгӯӣ менамояд. идомаи ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Турсунзода бунёду ба истифода додани 459 иншоот ба нақша гирифта шудааст. ҳоло тадбирҳои ободонӣ дар ҷамоати деҳоти Навобод бо самгузории фаъолонаи сокинон идома дорад. гузориш аз шаҳри Турсунзода. бунёди муассисаҳои таълимӣ, иншооти соҳаи тандурустӣ ва роҳҳои маҳаллӣ дар ҷамоати Навобод бо саҳмгузории фаъолонаи сокинону соҳибкорон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ҷараён дорад. дар маҷмӯъ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳоти Навобод дар заминаи дастгириҳои ҳукумати кишвар бунёду ба истифода додани 41 иншоот ба нақша гирифта шудааст. ҳидояту роҳнамоиҳои роҳбари давлатро сармашқи фаъолият қарор дода бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ сокинони маҳаллӣ ҷаҳд доранд ки дар корҳои ободонӣ саҳмгузор бошанд. мо мактаб сохта истодаем бо дастгирии мардум то 1 сентябр месупорем. мардуми деҳаи Сатто Раҷабов майдончаҳои варзишӣ, бунгоҳҳои тиббӣ,
از قبیل ساختمان راهها را به نقشه گرفته کوشش نموده ایستادند که چنین انشاءاتها را در سالهای نزدیک بنیاد نمایند و عزم مردم، شوق و رغبت مردم نسبت سیاست آبادکارانه زیاد است. بین اهالی ما کارهای فرماندهی را پیوسته ادامه داده ایستادیم. ҳоло дар деҳоти навобод бунёди 3 мактаб, бунгоҳи тиббӣ, майдончаи варзишӣ ва асфалтпӯшкунии 10 километрро дар 4 мавзеъ ҷараён дорад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода пешрафт ва беҳбудии зиндагии мардумро ба дастгирию таваҷҷуҳи пайвастаи роҳбари давлат арзёбӣ карда таҳкими корҳои ободониро бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва оромии сартосарӣ маънӣ дод намуд. бо назардошти ҳамин, имрӯз сокинони деҳоти навобод кӯшиш доранд ки дар корҳои ободонӣ ба таври намунавӣ саҳмгузорӣ намоянд. сокинони маҳаллаҳои канорӣ, хонақҳо, анҷир ки дар ҳудуди ҷомоати деҳоти навобод зиндагӣ мекунанд, бо ҳашари дастаҷамона ба воситаи техникаҳои махсус имрӯз барои худ шароит муҳайё карда 6 километр роҳе ки дохили сой буд, дар он роҳ сел меомад, роҳро канори сой яъне селраҳак гирифта истоданд ба воситаи техника, ба воситаи ҳашари дастаҷамонае ки имрӯз мардум бо дили гарм баромада барои шароити мусоид фароҳам оварданд, дастаҷамона кору фаъолият карда истоданд. самти асосии фаъолияти сокинони ҷамоати деҳоти навободро кишоварзӣ ташкил намуда кӯшиш доранд дар корҳои ободонӣ ва фароҳам овардани шароити беҳтари иҷтимоӣ барои зиндагии пурсаодат саҳмгузор бошанд. аз 41 иншооте ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шудааст, аллакай 32 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. пешвои муаззами миллат дастур доданд ки дар ҳар як маҳалло бунёди муассисаҳои мактабӣ ба роҳ монда шавад. мо дар асоси дастуру супоришҳое ки дар паём ироа гардид байни аҳолии ҷамоат корҳои фаҳмондадиҳиро ҷоноб намуда истодем. умуман дар шаҳри турсунзода дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 459 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар заминаи дастгириҳои ҳукумати кишвар дар 3 соли охир, солҳои 2022, 2023, 2024 аллакай 266 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. ҳоло бошад дар 160 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо ҷалби коргарону мутахассисон ба саҳмгузории фаъолонаи соҳибкорону сокинони маҳаллӣ ҷараён дорад. тавассути таҳкими корҳои ободонӣ саодати сокинон дар зиндагӣ афзун гардонида мешавад. ҳамасола ба истиқболи ҷашни муҳими таърихии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бунёди садҳо иншооти хизматрасонӣ ва маишӣ ба роҳ монда мешавад ки ин дар таъмини инфраструктури зарурӣ баҳри сокинон мусоидат менамояд. сокинону соҳибкорони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ низ ба хотири арзанда пешвоз гирифтани ҷашни истиқлоли давлатӣ иқдомҳои созандагӣ ва бунёдкориро амалӣ намуда истоданд. гузориши муҳаммад раҷаб абдуллозода ва давлати файзулло. давоми 33 соли соҳибистиқлолии кишвар ноҳияи ҷалолиддин балхӣ ба дастовардҳои зиёди назаррас ноил гардидааст. қомат афрохтани бинову иншооти маишиву хизматрасонӣ, сол аз сол ободу зебо гардонидани маркази ноҳия ва деҳоти он аз ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии сокинону соҳибкорони ободгари ин меҳан башорат медиҳад ки баҳри фароҳамгардонии шароити беҳтари кору хизматрасонӣ ба аҳолӣ талош намуда истодаанд. имрӯзҳо бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ҷалби соҳибкорону шахсони саховатпеша дар доираи амалигардии корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия иншооти муҳими хоҷагии халқ бунёд ёфтааст ки ин ҳама бо мақсади арзанда истиқбол гирифтани ҷашни бошукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар ба ҳисоб меравад. мавриди зикр аст ки дар ин замина 340 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз қисмати зиёди он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ва дар боқимондаи он корҳои сохтмонӣ вусъати тоза дорад. баланд бардоштани сифати таълим аз фароҳам будани шароити созгор дар муассисаҳои соҳаи маориф
محسوب می‌گردد که در این سمت با توجه همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان و حصه‌گذاری ساکنان و صاحبکاران کارهای نظررس به انجام رسانیده شده است. بنیاد مؤسسه‌های نو زمانوی و صنفخانه‌های ایلوگی در دایره استقبال ارزنده 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه جلال‌الدین بلخی سرعت گرفته برای نسل نورس امکانیت فراخ در سمت علم آموزی مهیا گردیده است که نتیجه دستاوردهای آن را به مراتب افزون گردانیده است. سیمای ظاهری ناحیه با زحمت و تلاش‌های شبانه روزی مسئولین و ساکنان به کلی تغییر یافته و خاطر باز هم آباد و نظرربا گردیدن کوچه و خیابان‌ها، شنانیدن گل و بوته‌های رنگارنگ آرایشی و نهالان سایه‌افکن ادامه دارد. در دایره کارهای نهالشنانی و کبودیزارکنی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی توسط براه ماندن حشرهای دسته‌جمعانه تدبیرهای خرمگردانی را در حدود جماعت‌های دهات ناحیه وسعت می‌بخشد. باید ذکر نمود که حکومت مملکت خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت آباد و زیبا گردانیدن هر یک گوشه دیار پیوسته دعوت به عمل می‌آورند که ساکنان در سرسبز و خرم گردانیدن محیط زیست توجه ظاهر کرده با شناندن نهال و گل و بوته‌ها در آبادگردانی محل زیست سهم ارزنده خود را گذارند. محمد رجب عبدالله‌زاده دولتی فیض‌الله، ناحیه جلال‌الدین بلخی، اخبار. дар шаҳри Исфара ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас ҷиҳати бунёди инфрасохтори замонавии таълиму тарбия тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатии ҳукумати тоҷикистонро таъмини зиндагии арзанда ва муҳайё намудани шароити созгори таҳсилу фаъолият барои аҳолӣ ташкил медиҳад. аз ин рӯ бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат солҳои охир дар шаҳру диҳоти Исфара ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас корҳои назаррас ба анҷом расонида шуда доир ба мустаҳкам намудани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ чораҳои зарурӣ роҳандозӣ мегарданд. алҳол дар 89 муассисаи таҳсилоти миёнии умумии шаҳру диҳоти Исфара беш аз 43 000 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. мусаллам аст ки дар баробари дигар самтҳо пояи асосии таълиму тарбияи шогирдон ва кору фаъолияти мувофиқи матлаби омӯзгорон аз фароҳам будани шароиту имкониятҳои таълим дар маҳал мавҷуд будани бинои муассисаи таълимӣ фароҳам будани шароити ҷавобгӯи меъёрҳо вобастагӣ калон дорад. таҳким бахшидани заминаҳои моддиву техникии мактабҳо ва фароҳамсохти шароитҳои созгори таълим самти афзалиятноки фаъолият маҳсуб ёфта мақсад аз он баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии толибилмон мунтазам беҳтар гардондани сатҳу сифати таълим мебошад. зеро яке аз самтҳои калидӣ ва таъминкунандаи пешрафти ояндаи мамлакат соҳаи маориф буда тибқи дастурҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳукумати мамлакат барои бунёди инфрасохтори замонавии таълиму тарбия ва мутобиқсозии раванди таълим ба меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилот тамоми воситаю имкониятҳоро сафарбар кардааст чунки соҳаи маориф ояндаи миллат ва давлатро тарбия мекунад. дар ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 257 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 178 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ идома дорад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади кӯчонидани маркази маъмурии ноҳияи Нуробод аз деҳаи Камсамолобод ва як қатор маҳалҳои аҳолинишини он аз минтақаи зеробшавандаи нервоҳи барқии обии Роғун ба шаҳраки навбунёди Дарбанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишварамон шурӯъ аз соли 2005 марҳила ба марҳила барномаҳои созандагиро амалӣ намуданд то даҳо иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ ба истифода дода шаванд. аз ҷумла давоми 33 соли соҳибистиқлолӣ аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ садҳо иншооти муҳими хоҷагии халқ сохта ба истифода дода шудааст. дар раванди кӯчонидани ташкилоту идораҳо аз минтақаи зеробшаванда ба шаҳраки Дарбанд дар навбати аввал вазорату идораҳои ҷумҳуравӣ барои сохторҳои дар маҳал будаашон биноҳои дуошона ва сиёҳшона бунёд карданд то ҷиҳати фаъолияти бонизоми кормандон шароити зарурӣ муҳайё намоянд.
برابر بنیاد بناهای معماری مرحله به مرحله دیگر انشاءات حیاتاً مهم از جمله بنای مؤسسه تعلیمی برای تحصیل 1176 نفر خواننده، بیمارخانه سیاه‌شانه دارای صدکت، ورزشگاه مرکزی برای 4000 جای نشست را بناکاران ساخته به استفاده دادند. در این محل‌های نوبنیاد تمام انفراساختار ضروری از قبیل راه ماشینگرد و پیاده‌گرد، خط آب و برق، چراغان و اسفالت‌پوش نمودن کوچه‌ها پورا انجام داده شده است. در روند کارهای آبادانی سال 2024 تشکیلات و اداره‌های پودرچی یک قطار انشاءات مهم از قبیل بناهای مؤسسه تعلیمی، خط آب نوشاکی، باغ فرهنگی فراغتی، 22 خانه استقامتی برای اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده دهه یخک و دیگر انشاءات خواجگی خلق را با صفت بلند ساخته به استفاده دادند. با مقصد بنیاد راه و پل‌های عظیم ماشینگذار بین المللی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق در حدود ناحیه نورآباد عین زمان 5 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری عملی گردیده ایستاده است که مبلغ عمومی آن قریب 14 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه نورآباد، کارهای ساختمانی در بنای کاخ فرهنگ برای 500 جای نشست، بنای تعلیمی کالج مهندسی و تکنیکی و خوابگاه برای 600 نفر کسب آموز، مرکزهای تجارتی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق از روی نقشه جریان داشته، عملی شدن کارهای آبادانی محض به خاطر زندگی شایسته مردم روانه شده است. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. در دهه دشتکان ناحیه دیوشتی چندین انشاءات نیمساخت که از سالهای پیش باقی مانده است در حالت ویرانشوی قرار دارد. طبق نقشه در اینجا باید انشاءات آب تامین کنی، مرکزهای تکنیکی و دیگر انفراساختار ضروری بنیاد کرده میشد. چرا انشاءات مذکور تا حال پورا بنیاد نشده‌اند؟ تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. یک سال پیش وابسته به انشاءات ساختمانش ناتمامی منطقه دشتکان ناحیه دیوشتیچ گزارش تهیه نموده بودیم. حالت همونگونه است. تغییرات به عمل نآمده، حتی زیر برف و باران اکثر انشاءات رو به خرابی آورده است. در مبزع دشتکان ناحیه دیوشتیچ که همگی در مسافه بیشتر از 2 کیلومتر دورتر از راه ماشینگرد دوشنبه چناق قرار دارد، هنوز سال 1986 سابق کارخانه ایریگاسیونی سفخوستروی با مقصد آبیاری زیاده از 4000 گکتار زمین تشکیل انفراساختار ضروری از قبیل بنیاد بناهای معماری، مرکزهای سودا و تجارت، مکتب کودکستان، خانه فرهنگ، حوضهای تامین آب نوشاکی و چندین تشکیلات و مؤسسه‌های دیگر را در اساس لایحه به راه ماند و طبق نقشه باید در اینجا یک شهرک زمانوی بنیاد کرده میشد، اما دیر نگذشته کارها به تأخیر و انشاءات قسماً ساخته شده به نظارت ماند. طبق معلومات مسئولان جماعت دهات یختن ناحیه دیوشتیچ، حدود این منطقه که در آن انشاءات ناتمام قرار دارد 138 گکتار را تشکیل می‌دهد. هرچند از ساختمان انشاءات سالهای زیاد سپری شده باشد هم، اما یک قسمی آن تا به حال پابرجای و مستحکم است و میتوان در زمینه آن برای اهالی انشاءات خدمترسانی را بنیاد کرد. این هم در حالی است که به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت روند بنیادکاری‌ها وسعت می‌یابد و از جانب نهادهای دخلدار باید مکمل سازی انشاءات منطقه مذکور در مد نظر قرار داشته باشد. برای مثال زیر این انشاءات محتشم که از کنسترکسیای آهن و بتونی عبارت است، میتوان کارخانه صنعتی یا فرمای پرورش چاروا و پرنده را تأسیس داد. در اینجا بنیاد بازار هم امکان پذیر است. یا به گونه دیگر در زمینه بنای دو آشیانه نیمساخت اداره مأموری سابق کارخانه ایریگاسیونی سفخوستروی که در درآمدگاه دهه دشتکان قرار دارد، امکان بنیاد نمودن مرکز
савдою тиҷорат мавҷуд буда бо ин роҳ метавон саргардонии мардумро аз байн бурд, вале имрӯзҳо аксари иншооти нимсохт зери барфу борон дар ҳоли вайроншавӣ буда азми ниҳоди дахтдор ки амволи ин минтақа дар тавозунаш қарор дорад барои мо норӯшан боқӣ мемонад. ба гуфти мутахассисон агар бунёду навсозии амволи собиқ корхонаи ирригатсионии савхозстрой дар мавзеи даштикони ноҳияи деваштиш саривақт амалӣ нашавад, иншооти боқимонда ҳам зери барфу борон боз ҳам харобу валангор мегардад. шояд баъди дидани ин ҳолат нақшаҳо таҳризӣ ва мавриди амал қарор дода шаванд. агар дар оянда нақшаи бунёди иншооти нотамом амалӣ шавад, харобазор ба як шаҳрак табдил ёфта дар деҳоти ин мавзе, хусусан деҳаи даштикон ки бештар аз 2500 аҳолӣ дорад, инфраструктури зарурӣ ташкил, ҷойҳои нави корӣ таъсис ва сатҳу сифати зиндагии мардум боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Деваштич, Ахбор. барфбоди шадиди аҳолии як қатор минтақаҳои ҷопонро ба мушкилӣ дучор кардааст. бар асари офати табиӣ як нафар ба ҳалокат расида, 9 каси дигар захмӣ шуданд. дар қисми ҷанубии Филиппин ҳавопаймои хурд суқут кард ки боиси марги 4 нафар гардид. шарҳи хабарҳои хориҷи мамлакат. дар шаҳри кабихай боливия боришот обхезиро ба амал овард. дар пайи боришоти обхезии шадид садҳо бинои иқоматӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони мақомоти марбута сокинони аз офати табиӣ зарардидаро тавассути чарболҳо ба минтақаҳои бехавф мекушонанд. туғёни об ҳатто интиқоли нерӯи барқро корношиам карда, роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб кард. инчунин обхезӣ ба заминҳои кишоварзӣ низ зарари ҷиддӣ расонд. дар минтақаҳои кӯҳии боливия бошад, дар пайи боришоти шадид хатари фаромадани ярч эълон карда шудааст. вобаста ба ин ба сокинону сайёҳон тавсия дода шудааст ки аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. дар бархе аз минтақаҳои боливия аз моҳи ноябри соли гузашта то ҳол боришоти пайдарпай қатъ намегардад. токунун бар асари офати табиӣ 23 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 100 000 каси дигар маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намуда овора шаванд. барои бартараф кардани оқибатҳои боришоту обхезии шадид, кормандони хадамоти коммуналӣ фаъолият доранд. барфбоди шадид аҳолии як қатор минтақаҳои ҷопонро ба мушкилӣ дучор кардааст. бар асари офати табиӣ як нафар ба ҳалокат расида, 9 каси дигар захмӣ шуданд. ҳолати мураккаб дар ҷазираи хоккайдои кишвари мазкур ба назар мерасад. дар баъзе аз минтақаҳои ҷазираи мазкур баландии барф ба 130 сантиметр расидааст. номусоидии вазъи ҳаво боиси корнушоям гардани хатҳои интиқоли нерӯи барқ шуда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин барфбод ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо монеа пеш оварда, сабаби тамбашавии мошин дар шоҳроҳ гардидааст. барфбоди шадид дар фурудгоҳҳо ба нишасту парвози ҳавопаймоҳо халал ворид карда, боиси ба таъхир гузоштани даҳҳо хатсари дохиливу хориҷӣ гардид. ҳамзамон дар пайи барфбод фаъолияти боғчаҳои кӯдакона ва муассисаҳои таълимӣ қатъ карда шудааст. кормандони хадамоти коммуналӣ барои тоза намудани роҳҳо аз барф бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. ҳавошиносон иброз медоранд ки эҳтимол барфбод дар ҷазираи хоккайдо ва минтақаҳои атрофи он чанд рӯзи дигар идома ёбад. дар наздикии истгоҳи метрои клемансои пойтахти шоигарии Белгия шаҳри Брюссел тирпарони ба вуқӯъ пайваст ки боиси захмӣ шудани як нафар гардид. аз рӯи маълумоти кормандони мақомоти полис, силоҳбадастони номаълум дар наздикии истгоҳ ҷониби одамон аз яроқ оташ кушода, сипас аз маҳалли ҳодиса фирор карданд. дар бораи шахсияти ҷинояткорон маълумот дода нашудааст. кормандони мақомоти полис атрофи ҳодисаро муҳосира карда, барои дастгир намудани силоҳбадастон амалиёт мегузаронанд. ба маълумоти мақомдорони Белгия, давоми 3 рӯзи охир дар минтақаҳои гуногуни шаҳри Брюссел маротибаи дуввум аст ки ҳодисаи тирпаронӣ ба амал меояд. дар минтақаи Делавеяи штати Пенсилванияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қатораи мусофирбар ба садама дучор гардида оташ гирифт. дар робита ба ин кормандони ҳолатҳои фавқулодда мусофиронро ба ҷойҳои бехавф кӯчониданд. тибқи иттилоъ ҳангоми садама дар дохили қатора 350 мусофир қарор доштанд. қатора аз шаҳри Филаделфия ба Валмингтон ҳаракат намуда, дар роҳ бо сабабҳои номаълум ба садама дучор гаштааст. дар бораи захмиён ва қурбониён иттилоъ дода нашудааст. дар шаҳри Ситсилии Италия кормандони ҳолатҳои фавқулодда оқибатҳои обхезиро ки қаблан шаҳрро фаро гирифта буд бартараф намуда истоданд. тибқи иттилоъ давоми 4 соат меъёри моҳонаи боришот ба амал омада обхезиро ба бор овард ки боиси ба амал омадани 100 садама гаштааст. аз ҳама зиёд минтақаҳои Сан-Саба ва Ортолилюц аз оқибатҳои офати табиӣ осеб диданд. барои наҷот додани сокинон, кормандони ҳолатҳои фавқулодда аз қайиқҳо истифода мебаранд. дар Бразилия қонун оиди манъи истифодаи телефони мобилӣ дар муассисаҳои таълимии миёна эътибор пайдо кард. қоидаи нав барои хонандагони синфҳои ибтидоии миёна ва боғчаҳои кӯдакона дар саросари кишвар татбиқ карда шуд.
аз ин пас истифодаи телефонҳои мобилӣ ҳам дар ҷараёни таълим ва ҳам дар вақти танаффус манъ аст. танҳо телефони мобилӣ бо иҷозати муаллим барои дарс ва инчунин дар ҳолатҳое ки барои бехатарӣ зарур аст истифода бурдан мумкин аст. ба гуфтаи мақомоти маҳаллӣ истифодаи телефонҳои мобилӣ ҳангоми дарс ба қобилияти кӯдакон ҷиҳати аз худкунии маводи таълимӣ таъсири манфӣ мерасонад. дар қисми ҷанубии Филиппин ҳавопаймои хурд суқут кард ки боиси марги 4 нафар гардид. мувофиқи маълумоти расида таёраи хурд аз як фурудгоҳи қисми ҷанубии кишвари мазкур парвоз карда пас аз сипарӣ шудани чанд дақиқа бо сабабҳои номаълум дар наздики як деҳа ба фалокат дучор гардидааст. тибқи иттилои пешакӣ сабаби суқут кардани ҳавопаймои хурд сар задани нуқсони техникӣ дар муҳаррики он арзёбӣ мегардад. барои муайян намудани сабабҳои суқут намудани таёра кормандони хадамоти дахлдор сафарбар карда шудаанд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати омодагӣ ба зинаи аввали таҳсилот дар назди 63 муассисаи таълимӣ марказҳои инкишофи кӯдакон ташкил ва фаъолияти пурсамар доранд. ин тадбир ҷиҳати инкишофу ҷаҳонбинии кӯдакон ба манфиат арзёбӣ мегардад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 38 муассисаи томактабӣ фаъолият доранд ки дар онҳо 6673 нафар кӯдакон фаро гирифта шудаанд. фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ ва ҳамзамон ташкили марказҳои инкишофи кӯдак дар назди муассисаҳои таълимӣ мувофиқ ба барнома гузаронидани машғулиятҳо, тарзи баён, қобилияту инкишофи кӯдак дар синни наврасӣ манфиати калон дошта, аз ин рӯ тарбияи томактабӣ зинаи аввали инкишофу ҷаҳонбинии кӯдак арзёбӣ мешавад. امروز آموزگار تخصصی صنف‌های ابتدایی مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 57 جماعت دهات اسفسار در صنفخانه مجهز شده و کودکان سن تا مکتبی جهت انکشاف نطق شفاهی، قابلیت آزادانه گفتگو نمودن، ذخیره لغوی، هوشمند شدن کودکان مشغولیت‌ها می‌گذراند. در مؤسسه تشکیل یافتن مرکز انکشاف کودک امکانیت داد برای 2 گروه تا 50 نفر کودکان شرایط فراهم آورده شده. امروز فرزندان ساکنان جماعت دهات اسفسار و مشغولیت‌های سودمند جلب شدند. در نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 7 جماعت دهات زرزمین باشد 70 نفر کودکان و مرکز انکشاف کودک فرا گرفته شدند و شرایط موافق به کودکستان جای برگزاری مشغولیت‌ها، بازی‌ها و استراحت کودکان فراهم است. در گروه‌های مرکز انکشاف کودک نزد مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 4 جماعت دهات خسیورز با مقصد تشکل تربیت فکری کودک در آنها پروریدن حسی مراغ ظاهر کردن به محیط اطراف، بیدار نمودن ذوق کنجکاوی، کوشش دانستن خصوصیت‌های اشیا، رنگ، شکل، حجم، وزن و فرق کرده توانستن و تلفظ درست نام چیزها، شناخت حرف‌ها، مربی‌ها مشغولیت می‌گذرانند. طوری تاکید گردید مشغولیت‌های شوق‌آور میل و رغبت کودکان را بیشتر نموده است. من آموزگاری صنف‌های ابتدایی عین حال 3 سال می‌شود که در مرکز انکشاف کودک فعالیت می‌برم. در این مرکز بسیارتر ما از روی جدول مشغولیت کاربری می‌کنیم. مشغولیت‌های انکشاف نطق بسیارتر کودکان نطقشان انکشاف می‌یابد. در اینجا افسانه‌ها را نقل می‌کنیم، نقش آفرین می‌کنیم. کودکانی که به مرکز انکشاف کودک آماده فعالیت می‌برند آنها علاقه آمدند به صنف یکم آمدند که از دیگر کودکان بسیار فرق می‌کنند. بنا به اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه باباجان غفورov جهت اجرای برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 در نزد 63 مؤسسه‌های تعلیمی مرکز انکشاف کودک تشکیل نمودند که به کودکان سن تا مکتبی آموزگاران مشغولیت‌ها جهت انکشاف نطق شفاهی کودکان، قابلیت آزادانه گفتگو نمودن، ذخیره لغوی، هوشمند شدن آنها می‌گذرانند. در عموم 116 گروه بوده 2601 نفر کودکان در تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. گروه‌های مرکز مربیان مرکز انکشاف کودک از روی ریجه روز، جدول مشغولیت، از روی نظامنامه و برنامه رنگین کمان، گذراندن مشغولیت‌ها از روی کتاب‌های لفظ شیرین و دیگر کتاب‌های کودکانه فعالیت می‌برند. هدف از گذراندن و از تشکیل نمودن گروه‌های مرکز انکشاف کودک برای تشکل و تفکر کودکان بوده، اساساً به صنف‌های یک گروه‌های مرکز انکشاف مربیان آماده می‌کنند.
ҷиҳати фарогирии кӯдакон ба тарбияи томактабӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар ҷамоати деҳот назди муассисаҳои таълимӣ марказҳои инкишофи кӯдак таъсис дода шуда ҳоло дар 116 гурӯҳ кӯдакон ба зиҳнии аввали таҳсил омода карда мешаванд. ин як василаи баранд бар доштани қобилияти зеҳнӣ, ҷаҳонбинӣ, таълиму тарбияи хуби кӯдакон ва ҷалби онҳо ба машғулиятҳои судманд ба ҳисоб меравад. ҳимояи марзу бӯми ватан дар қатори арзишҳои муқаддаси давлатию миллӣ аз ҷумла забон, таърих ва фарҳанг ба шумор меравад. барои ҳифзи арзишҳои ҳаёта муҳим сохти конститутсионӣ, ҳаёти осудаи сокинон ва оромиву суботи мамлакат, мардони ҷасуру фидокор, афсарону сарбозон ҷони худро нисор карданд ки давлату миллати тоҷик номи нек ва фидокории онҳоро ҳаргиз фаромӯш нахоҳанд кард. ба ифтихори рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ дар шифохонаи қисми ҳарбӣ 01-27 қушонҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои гуногуни ҷашнӣ баҳри болидарӯҳии бошандагон роҳандозӣ шуданд. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва дастгириву ғамхориҳои пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ҳимояи хоки муқаддаси ватан шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ беҳтар шуда, рӯз то рӯз вазъи тиббии, иҷтимоӣ ва иқтисодии хизматчиёни ҳарбӣ ба талаботи замон ҷавобгӯ мегардад. дар доираи таҷлили рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аксияи меҳри модарро дар шифохонаи қисми ҳарбии 01-27 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон доир намуданд. зимни баргузории чорабинии занону бонувони фаъоли ноҳия ба ҳам омада бо дастовез ба аёдати бошандагон, афсарону сарбозони шифохона омаданд. ҳамзамон аз шароити будубош имконоти муосири хизмати ҳарбӣ дида намуда бо сарбозону афсарон суҳбати самимӣ анҷом доданд. ин иқдом хеле иқдоми нек аст. имрӯз ҳамин оромӣ ва осоиштагӣ Тоҷикистон ҳамчун як давлати амн дар дунё қарор дорад. ҳама ин бо шарофияти ҳамин ҷавоное ки имрӯз дар сарҳади Тоҷикистон амнияти моро, сарҳади моро ҳимоят мекунанд. зимни баргузории чорабинии тантанавӣ таъкид гардид ки маҳз бо шарофати садоқату ҷасорати касбӣ, фидокориву ҷонисорӣ ва хизматҳои шабонарӯзии хизматчиёни ҳарбӣ дар кишвар сулҳу субот пойдор ва зиндагии осоишта таъмин аст. Гова бояд кунем ки дар чунин давлати ободу озод соҳиби истиқлол умр ба сар бурда истодаем. дар идомаи тадбири ҷашнӣ барои сарбозон дастархони идона ороста шуда ба ҳар як сарбоз тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ суруду таронаҳо дар васфи ватану модар пешниҳоди ҳозирин карда шуд. ҳамагон дар фазои ободу осудаи ватан хушиву хурсандӣ менамуданд. чунин тадбирҳои бошукӯҳи ҷашнӣ ба истиқболи 32-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино минбаъд низ роҳандозӣ мешаванд. با مقصد جلب خوانندگان به خدمت وطن، مادر در قسم نظامی 011-23 قشونهای زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان روزی درهای گشاد برگزار گردید. گزارش در خصوص. خدمت به وطن افتخار هر یک جوانمرد صاحب وطن می باشد. وطنی که امروز صاحب استقلال و دموکراسی است، فضای تنجی و آسودگی در آن پایدار است، مثل پدر و مادر عزیز و مقدس می باشد. می سازد که مهن خویش را حفظ و آباد نماییم. واقعا خدمت به وطن قرض هر یک شهروند بوده. دلیری و جسوری و جوانمردی هر یک نفر باننگ و ناموس را طلب می کند. محض از این مکتب بزرگ جوان پسران شجاعت و مردانگی آموخته، مقدسترین ارزش حیات دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک پاک وطن عزیز را از خود می نمایند. زیرا سربازان و افسران ارتش ملی مرز و بوم را از خطرهای بیرونه حفظ می نمایند و کفیل امنیت، صلح و ثبات در جامعه ارزیابی کرده می شود. از این راه خدمت حربی برای هر یک شهروند وطن دوست کشور مخصوصا جوان پسران مایه افتخار و شرفمندی می باشد، چون که محض آینده جامعه از دلیری و جسوری و استواری و قوی ارادگی آنها وابستگی دارد و مسئولیت فرد و دولت و ملت به دوششان واگذار شده است. این است که در دایره نقشه چاره‌بینی های
مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در همدستی با کمیسریات حربی ولایت در قرارگاه قسم نظامی 01-123 قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر خوروغ روز درهای کشود برگزار گردید. خوانندگان با حس بلند وطندوستی با نازوکی‌های تکنیکی و اسلحه و مهمات حربی از نزدیک شناس گردیدند، زیرا آموزش این مکتب بزرگ حیات در آینده برای ادای خدمت مساعدت خوب دارد. طالب علمان از چاره‌بینی درهای با ثمرناک استفاده نموده معلومات بیشتر را راجع به تکنیک و اسلحه و دیگر مهمات جنگی از خود نمودند. افسران قسم نظامی و سربازان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوروغ را از جای خوب، اتاق‌های درس آموزی، تکنیک و اسلحه آشنا ساخته با طرز استفاده نگهداشت آن معلومات مکمل گرفتند. خوانندگان از اتاق‌های معیشی، حجره لباس خوشکنی، شرایط بود و باش و استراحت و فراغت حامیان وطن از نزدیک شناس شدند. بعد شناسایی با خوابگاه خوانندگان از آشخانه سربازان طرز تیار نمودن خوراک نیز دیده نمودند. چنین چاره‌بینی جهت آماده نمودن نسل نورس به خدمت در صف‌های ارتش ملی مساعدت نموده، برای در روحیه محبت به وطن و مقدسات آن تربیت نمودن نسل نورس زمینه با اعتماد خواهد گذاشت. امروز در پالاتای سودا و صناعت با اشتراک مسئولین و روزنامه‌نگاران نشست مطبوعاتی دایر گردید. ذکر شد که در سال 2024 پالاتای سودا و صناعت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت و اداره‌های دخالدار، سفارتخانه‌های جمهوری در دولت‌های خارجی و شریکان رشد در تشکیل و تامین اشتراک شرکت و کارخانه‌های وطنی در 30 نمایشگاه بین‌المللی در 9 دولت دنیا مساعدت نمود. در دایره نمایشگاه‌ها و فورum‌های تجارتی زیاده از 243 سند همکاری نو بین کارخانه‌های وطنی خارجی به امضا رسید. از سندهای به امضا رسیده زیاده از 183 سند را یادداشت تفاهم اوید به همکاری، 20 سند را صادرات مال و محصولات از جمهوری تاجیکستان به کشورهای خارجی دور و نزدیک و 40 سند را خرید مال و محصولات تجهیزات از کشورهای خارجی برای وارد به جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌دهند. ابراز گردید که با مقصد شناس شدن با نویگری‌های تکنولوژی‌های معاصر استحصالی و پیدا نمودن شریکان تجارتی از دیگر دولت‌ها با مساعدت پالاتای سودا و صناعت زیاده از 2862 صاحبکار به طور حضوری و مجازی با نمایشگاه‌های خارجی شناس شده در بیزنس فورum‌ها اشتراک نمودند. سال 2024 در نتیجه اندیشیدن چاره‌های ضروری حجم صادرات محصولات از جمهوری تاجیکستان به خارج جمهوری 22.4% یا اینکه 292.6 میلیون دلار افزایش یافت. ضمن نشست مطبوعاتی مسئولان агентии صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همزمان به خبرنگاران اطلاع دادند که سال 2024 به مقدار زیاده از 1 میلیارد و 500 میلیون دلار محصولات صنعتی و نزدیک 57 میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج کشور صادرات گردیده است که در قیاس به سال 2023 این نشانداد زیاد می باشد. در این دوره با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در روسیه، آلمان، قزاقستان، شهر دبی امارات متحده عرب، دیگر کشورهای دور و نزدیک نمایشگاه‌های سطح بلند و ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзию саноатӣ баргузор гардида имкониятҳои истеҳсолӣ ва содиротии кишвар ба таври назаррас муаррифӣ карда шуд. дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои муҳим гардиши савдои хориҷӣ дар соли 2024 ба 8 миллиарду 955 миллион доллар ва ҷуғрофияи содирот аз 51 ба 57 кишвари дуру наздик расонда шуд ки нишондоди назаррас дар соли 2024 арзёбӣ мешавад. امروز در کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک با اشتراک رهبریت بانک و نمایندگان وسایط اخباری عامه نشست مطبوعاتی برگزار گردید. ضمن آن قید کرده شد که امانت بانک در سال 2024 با زیاده از 16000 کارخانه و تشکیلات زیاده از 858000 نفر نفقه‌گیران مقامات‌های حفظ اجتماعی اهالی و مقامات‌های حفظ حقوق 2.4 میلیون نفر امانتگذاران توسط 75 فیلیال و 547 مرکز خدمترسانی بانکی با شماره زیاده از 3000 نفر کارمندان خدمت رسانی نموده است.
пардохтпазирии бонк дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта шуда маблағҳои сари вақт ба ҳисобҳои дахлдор гузаронида шуда. бонк аз рӯи фаъолияти худ 111 миллион сомонии андозу пардохтҳои ҳатмиро ба бюджети давлат пардохт намудааст, ки нисбат ба соли 2023 19% зиёд мебошад. фоизҳои ба аҳолӣ пардохт намудаи бонк 88.7 миллион сомониро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2023 12% зиёд мебошад. иброз шуд, ки бо мақсади саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва татбиқи дигар барномаҳои давлатӣ дар самти дастгирии иҷтимоии аҳолӣ, бонк иқдомҳои қарзҳои имтиёзнокро таҳти унвони баҳор 2024, кишоварз, автоқарз, занҳои муваффақ, орзуҳои солинави 2025, инчунин қарзҳои ипотекиро роҳандозӣ намудааст. идомаи ахбор. дар донишгаҳи байналмилалии Левакан таҳти унвони паёми президент заминаи рушди устувори кишвар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. ضمن برگزاری کنفرانسیا تاکید گردید که پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور همچون سند سرنوشت‌ساز سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور را معین نموده برای رشد استوار تاجیکستان زمینه می‌گذارد. دستور و هدف‌های استراتژی رشد که در پیام ارائه می‌شوند در همه بخش‌های حیات جامعه تأثیر مثبت رسانیده نقشه آینده دولت را معین میکنند. در رفت کار کنفرانسیا اشتراکداران وابسته به پهلوهای پیام از جمله در موضوعهای پیام پرزیدنت راهنمای امروز و فردای تاجیکستان، نقش پیام پیشوای ملت در کاهش دادن سبب و شرایطهای جنایتکاری در جمهوری تاجیکستان، انعکاس مسئله‌های حقوقی تامین رشد استوار در پیام پرزیدنت، نقش پیام پیشوای ملت در تامین امنیت ملی، در این بخش اهمیت پیام در تحکیم امنیت و ثبات کشور بررسی کرده شد. ضمن تاکید گردید که تطبیق سمت‌های در پیام ذکر شده می‌تواند برای پیشرفت باثبات تاجیکستان و بلند برداشتن سطح زندگی مردم مساعدت نماید. یکی از مسئله‌های در پیام ارائه شده این فراهمسازی شرایط تعلیم و تربیت برای نسل نورس و جوان میباشد که این نکته برای آموزگاران و دانشجویان دانشکده بین‌المللی لیوکند همچون دستورالعمل و هدایت بزرگ معین و استفاده کرده می‌شود. در همین زمینه مسئولین دانشکده مذکور ابراز داشتند که فعالیت منبعده خویش را در زمینه دستور و سپارش‌های در پیام ذکر شده به راه مانده در آماده‌سازی کادرهای جوان و بالیاقت سهم ارزشمند می‌گذارند. اشتراکداران ضرور شمردند که هر یک شخص وطندوست و دانشمند باید محتوای پیام را عمیق تحلیل نموده برای تطبیق عملی آن سهمگذار باشد. در انجام از جانب رهبریت دانشکده بین‌المللی شهر لیوکان به یک قطار اشتراکداران که در برگزاری چنین یک کنفرانسیای سطح بلند سهم گذاشتند سپاسنامه تقدیم کرده شد. سمندر شایف اسکندر سعید، شهر لیوکند، اخبار. امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان همایش جمهوریوی علمی فرهنگی در موضوع نقش اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر در رشد تمدن جهانی برگزار گردید. گزارش قمرالدین حسین زاده. нақши эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ таҳти чунин унвон имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии фарҳангӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш раёсати донишгоҳ, ҳайати омӯзгорон, донишҷӯён ва кормандони касбу кори гуногун иштирок намуданд. зимни баргузорӣ чорабинӣ иброз гардид ки эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир яке аз аввалин ва таъсирбахштарин санадҳои ҳуқуқи таърихӣ аст ки барои шиносоии ҳуқуқи инсон ва овоздиҳии асоси шаҳрвандон аз ҷумла озодии виҷдон ҳуқуқи баробарии миллӣ ба дигар ҳуқуқҳои инсон кӯмак намуд. дар идомаи чорабини иштирокчиён дар мавзӯъҳои эъломияи куруши кабир, аввалин эъломияи расмии ҳуқуқи инсон, андаршинохти чеҳраҳои воқеии куруши кабир ва нақши эъломияи куруши кабир дар ташаккул ва инкишофи низоми ҳуқуқии ҷаҳонӣ суханронӣ намуданд. бо таъкиди иштирокчиёни ҳамоиш, эъломия асосҳои демократӣ ва ҳуқуқии инсонро дар рӯи замин ба вуҷуд овард ва барои рушди кишварҳои гуногун аз ҷумла сохтори ҳуқуқии инсон дар ҷаҳон аҳамияти махсус дошт. ҳамин аст ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таҷлили 2550-солагии эъломияи ҳуқуқи башари куруши кабир тадбирҳои андешида таъкид доштанд ки тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо юнеско ба хотири гиромидошту арзгузорӣ ба нобиғаҳои миллат, ҳифзи арзишҳои фарҳангии миллӣ ва муаррифии шоистаи онҳо дар арсаи байналмилалӣ талошҳои пайваста ба харҷ медиҳад. моро зарур аст ки ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангии миллати худ ва муаррифии боз ҳам бештари онҳо дар арсаи байналмилалӣ ҳадафмандона идома диҳем.
با مقصد آموزش و ارزش‌گذاری و معرفی آثار فرهنگی و علمی گذشتگان، پیروی از عالمان و دانشمندان ملت تاجیک و تلقین نسل‌های امروز و آینده بهر علم‌آموزی به خاطر گرامی‌داشت شاعر، فیلسوف، عالم و متفکر تاجیک، دانشمند سطح جهانی ابوعلی ابن سینا در ناحیه میر سعید علی حمدانی کنفرانسیای علمی نظریوی برگزار گردید. گزارشی عالم ناصر زاده. بهر ҳавасмандии наслҳои имрӯзу ояндаи кишвар ба омӯзиши илмҳои муосир ва ҳифзи фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ ба муносибати арҷгузорӣ ба шахсият ва мероси гаронмояи олим, мутафаккири тоҷик, адиб ва донишманди сатҳи ҷаҳонӣ дар илми тиб абуалӣ ибни сино бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, доираи васеи аҳли илму фарҳанг, адибону омӯзгорон ва кормандони соҳаи тандурустии ноҳия конференсияи илмӣ назариявӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки донишмандони гузаштаву имрӯзаи тоҷик бо офаридани асарҳои мукаммали илмиву панду ахлоқӣ ки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ аҳамияти бузургу беназир доранд, бори дигар шӯҳрату нуфузи миллати соҳибтамаддуни тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам дучанд сохт. ҳамзамон дар идомаи суханронӣ вобаста ба мавзӯи абуалӣ ибни сино мутафаккири бузурги шарқ, аҳамияти ақидаҳои ибни сино дар боби илму тарбия ва дигар ҷанбаҳои илмиву ахлоқии осори ин донишманди миллати тоҷик ки барои аҳли башар муҷиби пайравию омӯзиш қарор гирифтааст, маърузаҳо пешниҳод гардид. дар ҷараёни конференсия доир ба ҳадафҳои созандаву сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва заминаҳои рушду такомули илмҳои замони муосир дар кишвар изҳори назар карда шуд. ҳамчунин дар идома доир ба рӯзгору фаъолият ва таълифи асарҳои оламшумули абуалӣ ибни сино махсусан дар самти илмҳои табиию риёзиёт ва тиб намоиши мухтасари филми мустанад пешниҳод гардид. арҷгузорӣ ба хизматҳои шоёни олимону донишмандони миллати тоҷик аз ташаббус ва иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар сиёсати давлатдории замони соҳибистиқлолии кишвар қадршиносӣ ба аҳли илму фарҳанг ва дастгирии ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳи хос равона карда шудааст. пешниҳоди намоиши ҷолиби саҳнавии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия роҷеъ ба раванди рӯзгору фаъолияти эҷодии олимони тоҷик ва муҳити илмӣ адабӣ дар асрҳои 10-11 аз қисмати асосии чорабинӣ маҳсуб меёбад. рушду пешрафти ҳама соҳаҳо ва ноил шудан ба дастовардҳои арзишманд маҳз аз рушди илм ва соҳибфарҳангии насли ҷомеа вобастагӣ дорад. бо мақсади рушду такомули илму фарҳанг, ҷаҳони маънавии аҳли ҷомеа, соҳибхираду донишманд гардидани насли ояндасоз бо ибтикори бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмунҳои ҷумҳуриявӣ ташкил гардида, ҳамасола миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа дар сатҳи баланд бо ҳамовозии хос баргузор мегардад. ҳамзамон дар раванди чорабинӣ аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия аз ашъори адибони классики тоҷик порчаҳои шеърӣ қироат гардид. дар қисмати хотимавӣ барномаи фарҳангии ҳунармандони ноҳия иборат аз таронаҳои ватандӯстона дар сатҳи баланди ҳунарӣ манзури иштирокдорон карда шуд. олим носирзода, олими мирзо хуршеди нодирхон, ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ, ахбор. гузаштагони миллати коҳантамаддуни тоҷик 50 шабу 50 рӯзро то ҷашни наврӯз ҳисоб карда саъдаро таҷлил мекарданд. ин шаҳодати он аст ки саъда аз омадани наврӯз мужда мерасонад. ҷашни саъда ки таърихи тӯлонӣ дорад ва аслан иди кишоварзон аст, дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо риояи расму суннатҳои ба худ хос дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. саъда дар саргаҳи ҷашнҳои миллӣ қарор дошта, он пеш аз ҳама аз омадани наврӯз мужда расонида, кишоварзонро аз оғози омодагӣ ба кишту кор, яъне тайёрӣ ба баҳор хабар медиҳад. ҷашнҳои аҷдодии миллати кӯҳантамаддуни тоҷик ба монанди саъдаву наврӯз, тиргону меҳргон, бостоби пайванди инсону табиат, оинҳои вобаста ба корҳои кишоварзӣ, инчунин ҳунармандӣ буда, беҳтарин ғояҳои инсонӣ, моҳият ва муҳтавои онҳо мебошанд. дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни саъда намоишгоҳ ташкил карда шуд. аз ҷониби донишҷӯёну омӯзгорон намоиши намунаи маҳсулоти кишоварзӣ, тухмии навъҳои ниҳолҳои гуногун ташкил карда шуд ки ин аз эҳёи дубораи ҷашни аҷдодӣ яъне саъда шаҳодат медиҳад. бояд гуфт ки иртиботи ҷашни саъда ба наврӯзи аҷам ки дар фосилаи 50 шабу 50 рӯз қабл аз наврӯз ҷашн гирифта мешавад ба табиат марбут буда, тайёрӣ ба фасли баҳору гармо аст. дар замони истиқлоли давлатӣ бо таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам эмомалии раҳмон анъанаҳои фарҳангӣ ва ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик ба монанди садаву наврӯз, тиргону меҳргон дар шаклу муҳтавои наву замонавӣ эҳё гардида, имрӯзҳо бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карда мешаванд. ҷашнҳои бостонии халқи тоҷик садаву наврӯз, тиргону меҳргон ба 4 фасли сол рост омада, гиромидошти унсурҳои муайяни табиат дар маркази ҳар яке аз онҳо қарор дорад. инчунин ҷашни садат дар қатори дигар арзишҳои миллӣ барои баланд бардоштани ҳувияту худшиносии миллӣ қишрҳои ҷомеа, хосан насли ҷавони кишвар нақши муҳим дошта, ба василаи он анъанаву суннатҳои ниёгон аз қаҳри асрҳо то имрӯз побарҷо аст ва муаррифгари таъриху фарҳанги оламшумули миллати тамаддунофарамон дар арсаи ҷаҳон хоҳад буд. тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. дар ин замина дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ниҳоли дарахтони ҳамеша сабзу ороишӣ шинонида шудааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус. дар доираи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то солҳои 2040 ва мутобиқ ба нақшаи амали он ки солҳои 2025 ва 2027-ро дар бар мегирад, дар ҷумҳурӣ 10,927,758 бехниҳол шинонида мешавад. дар партави дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ва бо риояи анъанаҳои ниёгон имрӯз кормандони кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бештар аз 300 ниҳоли дарахтони ҳамешасабз шинониданд. бо инобати амалишавии ин барнома ва бо мақсади таъмини беҳдошти муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва дар ин замина коҳиш додани таъсири тағйирёбии иқлим ба муҳит дар ҳудуди шаҳри душанбе давоми солҳои 2025-2027 шинонидани 450,000 бех ниҳол ба нақша гирифта шудааст. дар ҳудуди шаҳраку маҳалла, гулгашту хиёбон ва боғҳои фарҳангу фароғатии ноҳияҳои пойтахт дар мавсими сабзизоркунии имсола ба миқдори 205,902 бех ниҳол аз ҷумла 71,882 бех сояафкан, 106,796 бех ороишӣ, 27,224 бех дарахтони мевадиҳанда ва 8,586,072 бех гулҳои мавсимӣ шинонида шуданд. ҳадаф аз иқдоми мазкур саҳмгузорӣ дар сабзу хӯрамгардонии пойтахти азизамон дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаву ободкоронаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мегардад. бо дастур ва раҳнамоии раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳама сола дар ҳудуди шаҳри душанбе, махсусан дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ, ҳамшафати роҳу гузаргоҳҳо, гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ ва дигар ҷойҳои мувофиқ дарахтони зиёди ороишӣ, ҳамешасабз ва сояфкан шинонида мешавад. нақшаи шинонидани дарахтон дар мавсими тирамоҳи соли 2024 ва мавсими баҳори соли 2025 аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тасдиқ гардидааст. тибқи он роҳбарият ва кормандони кумитаи идораи замини шаҳри душанбе дар ҳудуди муассисаи давлатии боғи ғалаба ва нигоҳдории ҷангал 1350 адад дарахтони туя, шулаш, санавбар шинониданд. зимни шинонидани дарахтони ҳамешасабз масъулин барои нигоҳубини он муаззаф гардиданд. қайд намудан ба маврид аст ки моҳи январи соли ҷорӣ низ ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти шаҳри душанбе дар ҳудуди пойтахт бештар аз 2000 ниҳоли ҳамешасабз шинонида шуда буд. дар доираи дастури мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барои ба шаҳри сабз табдил додани пойтахт тибқи нақшаи тасдиқшуда дар ҳудуди муассисаи давлатии боғи ғалаба ва нигоҳдории ҷангали шаҳри душанбе ба миқдори 88,092 бехниҳолҳои ороишии санавбар, сарвиноз, гулафшон ва қарағоч шинонида мешавад. дар ҳудуди боғи ғалабаи шаҳри душанбе дар майдони 2 гектари 40 сотиқ тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ вусъат дода шуда, ин навбат аз тарафи корхонаи ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри душанбе
700 бех ниҳолҳои ҳамешасабз бо риояи меъёрҳои агротехникӣ шинонда шудааст ва дар оянда нақша дорем ки барои сарсабзу хуррам гардондани гӯшаи диёрамон саҳми худро гузорем. таври президенти мамлакат пайваста таъкид менамоянд мо бояд барои наслҳои оянда ниҳол шинонем, боғ бунёд намоем, ватанамонро пешрафта гардонем ва ба фарзандону набираҳоямон як мулки ободро ба мерос гузорем. раванди корҳои ободонию сабзкорӣ дар шаҳри душанбе зери назари мутахассисони соҳа қарор дошта, тибқи пешниҳоди онҳо шинонидани дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва сояфкан марҳила ба марҳила амалӣ мегардад. сарсабзии ватан мароми мост. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ аксияи ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ роҳандозӣ шуд. дар аксияи кабудизоркунӣ масъулини кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, кумитаи иҷроияи ҳизб дар шаҳри душанбе, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ, раисони кумитаву ташкилотҳои ҳизбӣ, аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан, собиқадорон ва фаъолони ҳизб дар ноҳияи фирдавсӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ иштирок намуда саҳми худро дар хуррамгардониву сабзкории як гӯшаи пойтахти мамлакат шаҳри душанбе гузоштанд. ин иқдоми муҳим ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ташаббуси раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри душанбе ва татбиқи барномаҳои ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ба ин васила саҳмгузорӣ дар сарсабзии тоҷикистони бештосо мебошад. дар раванди ниҳолшинонӣ ба интихоби навъҳои арча ва дарахтон бо назардошти хусусиятҳои зебоибахшӣ ва шаҳраку маҳаллаҳо дар риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ таваҷҷӯҳи бештар дода шуд, зеро риояи ин қоидаҳо асоси нашъунамои хуби минбаъдаи ниҳолони ҳамешасабз мебошад. зимни шинонидани ниҳолон масъулин иброз доштанд ки ниҳолшинонӣ аз шумули анъанаҳои неки мардуми сарбаланди тоҷик аст ки дар гузашта ҳам яке аз рукнҳои муҳими анъанаву фарҳанги миллӣ маҳсуб меёфт ва дар қалби кӯдакону наврасон ҳисси баланди зебоипарастиро талқину ташвиқ менамуд. гуфта шуд ки шинонидан, нигоҳубин ва парвариши ниҳолҳои ҳамешасабз кори савоб ва амалӣ барои муҳити атроф судбор маҳсуб мешавад. аз ин лиҳоз дар шароити тағйирёбии иқлим барои нигоҳ доштани мувозинати табиат шинонидани арчаҳо кори муҳим арзёбӣ мешавад. ёдовар мешавем ки иқдоми мазкур то аввали моҳи апрели соли ҷорӣ идома меёбад ва дар доираи ин тасмим теъдоди зиёди арчаҳои ҳамешасабз ва дарахтони дигар дар тамоми қаламрави кишвар шинонида мешавад. дар ноҳияи фархор омодагиҳо ба мавсими нави обёрӣ ва дар ин замина таъмини заминҳои кишоварзӣ ба оби полезӣ вусъати тоза дошта пойгоҳи обкашӣ ва агрегатҳо аз таъмир бароварда шуда истодаанд. дар идомаи чунин тадбирҳо ҳамзамон ба хотири пешгирӣ аз офатҳои табиӣ дар мавсими баҳор мавзеъҳои селпартои деҳаи сурхоби ноҳия бо истифода аз техникаҳо тоза карда мешаванд. шарҳи бештари матлаб дар таҳияи Анваршоҳ Саидализода. бо дар назардошти баландбардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, дастрасии пурраи хоҷагидонон ба оби полезӣ, кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Фархор ва ассоатсиясияи истифодабарандагони об бобати беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо тадбирҳои муҳиму саривақтӣ меандешанд. дар ин росто шуруъ аз моҳи ноябри соли 2024 каналҳои обрасонӣ ва забрӯзакашҳо бо истифода аз техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ тоза карда шуда, анҷоми корҳо дар ин самт ба иттилои масъулон 90%-ро дар бар мегирад. феълан корҳои омодагӣ ба мавсими нави обёрӣ дар ҷӯйборҳои обрасонӣ ва забрӯзакашҳои ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Зафар, Истиқлол, Хотан ва Дарқат идома дорад. дар ноҳияи Фархор барои обёрӣ намудани заминҳои кишоварзӣ 681 километр забрӯзакаш ва 429 километр шабакаҳои обрасонӣ мавҷуд аст ки тоза кардани онҳо барои омода намудани мавсими нави обёрӣ мароми тоза касб намудааст. ҳолати кории пойгоҳҳои обкашӣ тибқи иттилои масъулин пайваста таҳти назорат қарор дошта, иншоотҳо барои мавсими нави обёрӣ пурра омода мегарданд. дар ноҳияи Фархор аз 32 агрегати ки дар 4 пойгоҳи обкашӣ фаъолият мекунад, 26таш ҳозир дар ҳолати тайёр мебошад. боқимондаша то мавсим
تعمیر کرده میبریم. در ادامه چنین تدبیرها بهر پیشگیری حادثه‌های ناخوش طبیعی در دهه سرخاب جماعت دهات خوتن همزمان تازه کردن موضع‌های سیلپرتو به نقشه گرفته شده است که عین حال کارها در این سمت نیز موافق مقصد به راه مانده شده است. در این موضع و دیگر قطعه‌های خوفناک ناحیه خاک و گل و سنگ و شغل در نتیجه بارش باران و سیل جمع شده از داخل کانال و دریاها توسط تکنیک‌های پراقتدار تازه کرده می‌شوند. انورشاه سیدعلیزاده، سیحامدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. идомаи ахбор тибқи маълумоти созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ дар ҷаҳон зиёда аз 2 миллиард нафар аз бемориҳои сироятӣ азият мекашанд. мутахассисони соҳаи тиб сарчашмаи аксари бемориҳои сироятиро дар риоя накардани гигиенаи шахсӣ арзёбӣ мекунанд. гузориши ҳамкорони мо. тибқи маълумоти мутахассисони соҳаи тиб аксаран бемориҳои сироятӣ дар фасли тирамо ва зимистон авҷ мегиранд. аломатҳои бемориҳои сироятӣ ин баланд шудани ҳарорати бадан, сулфаи хушк, дарди сар ва беҳаракатӣ дар бадани бемор ба мушоҳида мерасад. омилҳое ки сабаби асосии бемориҳои сироятӣ мегарданд ин риоя накардани гигиенаи шахсӣ, шамолхӯрӣ, бо шахсони бемор аз наздик муошират кардан, аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода накардан, ҳангоми гашту гузор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ метавон шахсро ба бемориҳои гуногуни сироятӣ ва мавсимӣ оварда расонад. хусусан дар фасли сармои зимистон як қатор бемориҳои сироятӣ ва мавсимӣ дар байни наврасону кӯдакон ба мушоҳида мерасад. бемории сурхча як навъи бемории сироятие мебошад ки дар байни кӯдакони то 14 сола бисёр дида мешавад. нишонаҳои асосии ин беморӣ ҳарорати баланд, беҳолию бемадорӣ, сулфазанӣ ва сурхшавии чашмон дар кӯдакон дида мешавад. барои пешгирии ин бемориҳо албатта истифода бурдани маҳлулҳои антисептикӣ ва истифодаи ниқобҳои яккаратта ва дар кӯдакони то мактабӣ бошад нӯшидани оби ҷӯшонидашуда метавонанд ки онҳо бо худ гиранд ва кӯдакон бояд ҳангоми сулфа, атсазанӣ, ҳарорати бадан, беҳолӣ, бемадорӣ, дарди гулӯ ҳатман ба духтури оилавӣ муроҷиат кунанд ва аз рафтани мактаб ё ки то боғчаҳо худдорӣ намоянд. бояд кӯдаконро дар як муддати муайян 3 рӯз 5 рӯз табобат гиранд, баъд метавонанд ки ба мактаб раванд ё ки ба боғча раванд. роҳҳои пешгирии ин бемориҳо дар сурхча бояд сари вақт эмгузаронанд, чунки эмгузаронӣ ин масъулияти кӯдакро баланд мекунад ва дар кабудсулфа мо эмгузаронӣ дорем ва мувофиқи нақшаи эмгузаронӣ бояд сари вақт кӯдакон эм гирифта шаванд. роҳҳои асосии гирифтор нашудан ба бемориҳои сироятиву мавсимӣ ин пеш аз ҳама машғул шудан ба варзиш, истифодаи дурусти ғизо, бо ниқобҳои муҳофизатӣ гаштгузор кардан дар ҷойҳои серодам ва масофаи муайяншударо бо шахсони бемор риоя намоянд. аксар вақт шахсони гирифтори бемории сироятӣ ба худтабобаткунӣ машғул мешаванд ки дар натиҷа ба оқибатҳои нохуб оварда мерасонад. мутахассисони соҳаи тиб таъкид менамоянд ҳангоми мушоҳидаи бемории мавсимию сироятӣ ба духтури оилави маҳаллии худ муроҷиат кунанд ва бе бистарӣ шудан дар беморхона аз ин беморӣ наҷот ёбанд. саломатии миллат боигарии давлат мегӯянд. дар натиҷаи дуруст риоя кардани тавсияҳои мутахассисони соҳаи тиб ва ҳамкорӣ бо онҳо метавонад шахсро аз ҳар гуна бемориҳои сироятиву мавсимӣ эмин нигоҳ дорад. варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон оид ба лижаронии кӯҳӣ дар бозиҳои нуҳуми зимистонаи осиёӣ ки аз 7 то 14 феврали соли 2025 дар шаҳри ҳарбини ҷумҳурии мардуми чин баргузор мегардад иштирок менамоянд. тафсилоти бештар дар гузориши раҳматшоҳи обид. имрӯз дар шаҳри ҳарбини чин маросими расмии ифтитоҳи бозиҳои нуҳуми зимистонаи осиё 2025 баргузор мегардад. ин як чорабинии бошукӯҳ ки маъмулан паради варзишгарон, намоишҳои фарҳангӣ, афрӯхтани оташи олимпӣ ва эълони расмии оғози бозиҳоро дар бар мегирад. варзишгарони тоҷикистон дар паради миллатҳо бо либосҳои миллӣ ва ҳамчунин намояндагони дигар кишварҳо низ иштирок мекунанд. ин чорабинӣ ҳамбастагӣ ва дӯстии кишварҳои осиёро таъмин мекунад. тоҷикистон ҳамчун яке аз кишварҳои ширкаткунанда дар ин бозиҳо
در حالت 4 نفر اکرامالدین عبدالله‌زاده، محمد رجب خالقов، سعید شریف ایشانov و معروف جان میرعلی که در مسابقه لیژرانی کوهی شرکت میکنند فرستاده شدند. عربستان سعودی و کامبوجا بار اول در نمودهای زمستانه اشتراک میکنند. در مسابقه قبلی که در شهر ساپورو ژاپن برگزار شد، 32 کمیته ملی المپیک از جمله 30 کشور آسیا، همچنین استرالیا و نوی زلندیا از منطقه اقیانوس آرام ثبت نام شده بودند. شماره عمومی ورزشکاران 1147 نفر را تشکیل داد. بعد 8 سال مسابقه خربین شماره ورزشکاران 128 نفر افزود. از جمله اشتراکچیان 1275 ورزشکار، 755 نفر مردان و 520 نفر زنان میباشند. 847 نفر ورزشکاران در میدانهای یخی قوازمایی میکنند. 428 نفر ورزشکارانی باقی مانده باشد از روی نمودهای برف با مانند بیاتلون، لیژرانی و غیرها در شهر یابول قوازمایی میکنند و در این شهر زورترین ها معین میگردند. غیر از این در بازی نهمی زمستانه آسیایی در مسابقه خربین برای به دست آوردن 32 مجموعه مدال ها با هم رقابت میکنند. در بازی ها نمودهای عنعنوی ورزشی زمستانه از قبیل لیژرانی در کوسار، پایگاه لیژرانی، بیاتلون، رقص در بالای یخ، هاکی، کورلینگ، سنوبورد، جهش با لیژه، از ترامپلین و غیرها برگزار میگردند. بازی ها تا 14 فوریه سال 2025 دوام میکنند. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. به شما زندگی آباد و آسایش را تمنا داریم. سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 8 ینوری سال 2025 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییرابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌های غربی ولایت برف باریده، در شرق ولایت هوای به بارش در نظر است. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 4-9 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 2 درجه گرم، روزانه تا 5 درجه گرم، در بعضی ناحیه‌ها تا 9-11 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 26-31 درجه خنک، در بعضی منطقه‌ها تا 38-40 درجه خنک، روزانه 9-14 درجه خنک، در بعضی منطقه‌ها تا 18-20 درجه خنک می شود. در ولایت ختلان هوای تغییرابنده شبانه به بارش پیشگویی شده. روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارشات باران و برف در نظر بوده. در بعضی ناحیه‌ها تمن می‌فراید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه تا 5 درجه گرم، روزانه 10-15 درجه گرم. در ناحیه‌های دومناکویی شبانه 1-4 درجه، روزانه 7-12 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرابنده در وادی‌ها به بارش پیشگویی شده. در ناحیه‌های دومناکویی بارشات باران و برف به عمل آمده. در بعضی ناحیه‌ها تمن می‌فراید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 2-3 درجه، روزانه 6-11 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 7-12 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 2-4 درجه خنک، روزانه 1-4 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییرابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌ها بارشات سستی باران و برف به عمل آمده. تمن می‌فراید. حرارت هوا در وادی شبانه 1-4 درجه، روزانه 12-17 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 3-8 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 10-12 درجه خنک، روزانه 5-10 درجه گرم. در بعضی ناحیه‌ها تا 2 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوا تغییرابنده پیشگویی شده. در بعضی حالت‌ها باران می‌بارد. حرارت هوا شبانه 4-6 درجه گرم، روزانه 12-14 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع باد و هوا به شما تبریک خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.